Iako već duže vremena slušamo i govorimo o važnosti fizičke distance, ima i onih koji su u proteklom periodu radili na jačanju društvene povezanosti. U cilju stvaranja više prostora za konstruktivan dijalog između različitih zajednica, građana i njihovih najviših izabranih predstavnika, promovišući tako miran suživot, veće povjerenje i istinsko poštovanje različitosti, zajednički regionalni program Dijalog za budućnost je u protekle 2 godine implementirao čak 19 prekograničnih projekata u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji. Zajednički regionalni program Dijalog za budućnost implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO uz podršku kancelarija rezidentnih koordinatora, odnosno koordinatorki UN-a u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji. A sve uz finansijsku podršku Ujedinjenih nacija za izgradnju mira. Tu su 43 ostvarena partnerstva, preko 7000 korisnika, a o tome kako su se projektne aktivnosti prilagodile izazovima pandemije, do kojih se preporuka i inovacija došlo zajedničkim naporima, te koja su iskustva korisnika samog programa. Imamo priliku da čujemo od naših jutrošnjih gošći. Sa nama su Jelena Miljanić, nacionalna koordinatorka projekta, i Tereza Vujošević, učesnica u projektnim aktivnostima za žene. Dame, dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Evo, ja sam se, Jelena, za početak trudio da dam negdje glavne informacije i da podsjetimo zapravo gledaoce šta znači ovaj program. Pa ajde se vama da negdje krenemo od toga šta je ono što je zajednički cilj ovog regionalnog programa. Hvala mnogo na tom informativnom uvodu. Ja sada ne moram da govorim o ciframa, one jesu važne u smislu rezultata projekta, ali više volim da se posvetim ovim nekim ciljevima koji su, da kažem, na tom nivou koncepta, poruke, vrijednosti koje smo željeli da promovišemo jeste ovim projektom. Tako da ono što je cilj projekta jeste promocija društvene kohezije i doprinos unapređenju društvene kohezije u 3 zemlje gdje je projekat sprovođen. I na početku željela bih samo reći šta je to u stvari društvena kohezija i na čemu smo to radili. Društvena kohezija jeste ono stanje u društvu kada postoji povjerenje među ljudima i prihvatanje među ljudima uprkos različitostima, to jest zahvaljujući različitostima, jer jedino tako možemo imati jedno kvalitetno. Tako je. Kada postoji povjerenje u institucije i kada svi zajedno radimo za opšte dobro. To je negdje neka, da kažemo, osnovna definicija društvene kohezije. Tako da mi smo kroz ovaj projekat promovisali sve te vrijednosti, podržavali smo različite dijaloge gdje su ljudi razgovarali o problemima kada je u pitanju društvena kohezija, o njihovim rješenjima. Podržavali smo obuke i mladih, i žena, i nastavnika, i medija, kada su u pitanju neke vještine koje su važne za društvenu koheziju. Kao što si pomenuo, imali smo i 19 prekograničnih projekata koje smo podržali i 25 projekata mladih, isto tako između zemalja, tako da su to sve jako važne aktivnosti koje su mahom nastale i samih preporuka koje su nastale na dijalozima. Tako da ono što je jako važno jeste da su ljudi dali veliki broj preporuka kada je u pitanju unapređenje društvene kohezije i po mom mišljenju to je negdje možda i najveća važnost ovog projekta, pored naravno svih ovih saradnji, interakcija, upoznavanja ljudi kroz različite projekte i njihovog doprinosa društvenoj koheziji i opštem dobru. Tako da eto, što se tiče tih preporuka, svi ljudi koji su učestvovali na dijalozima, bilo ih je 19 u sve 3 zemlje, su rekli da im je jako važno da se promovišu vrijednosti kao što je prihvatanje različitosti, kao što je zajednički rad na opštem dobru, kao što je solidarnost, kao što je poštovanje jedni drugih. Zatim, jako im je važan dijalog između građana i institucija, učestvovanje građana u donošenju odluka i to neko približavanje građana institucijama, institucija građanima, jer je ta komunikacija jako važna. Također prepoznali su u velikoj mjeri važnost jačanja vještina mladih i vrijednosti mladih kada je u pitanju društvena kohezija, znači svih ovih vještina i vrijednosti koje smo pomenuli, koje se tiču prihvatanja različitosti, komunikacije, saradnje i tako dalje, ali su prepoznali i važnost nastavnika i škole i posebno roditelja.
jer su roditelji i porodica mjesto gdje kreiramo svoje neke osnovne vrijednosti i poglede na svijet, tako da smo imali jednu lijepu anegdotu sa jednog od događaja gdje su mladi govorili o tome kako je važno, kako opšti zaključak je bio kako je važno da mladi idu u razmjene, posjete, čak i unutar Crne Gore recimo, jer ima mladih iz, ne znam, recimo Rožaja koji nikad nisu bili u Nikšiću ili mladih iz Nikšića koji nikad nisu bili u Ulcinju, to su potpuno realne stvari. I onda je došlo do zaključka da je vrlo važno da mladi putuju i međusobno se upoznaju unutar Crne Gore i u regionu i tako dalje. A onda su mladi rekli da, ali onda treba organizovati razmjene roditelja. Što je bilo jako ilustrativno koliko je taj segment važan. Tako da, eto, to su neke od osnovnih preporuka. To su naravno i preporuke koje se tiču medijske pismenosti mladih i svih građana, pozitivnog i objektivnog izvještavanja medija i tako dalje. Tako da, eto, onako, taj duh povezivanja, povjerenja, solidarnosti, doprinosa opštem dobru se prožimao kroz sve aktivnosti. Dobro, kakvi su tu rezultati? Vi ste to rezimirali i na završnoj regionalnoj dijaloškoj platformi. Jeste. Pa osim onoga što se spomenuo na početku, znači mogu da kažem da je preko 2000 ljudi u sve 3 zemlje obučeno, znači što se tiče vještina koje se tiču društvene kohezije, rodne ravnopravnosti, prihvatanja različitosti, medijske pismenosti i tako dalje. Imali smo preko 7000 direktnih korisnika 19 projekata koje smo podržali. Imali smo 25 projekata mladih koji su podržani, znači mladih koji nisu u nekim organizacijama, već su onako neformalne grupe mladih. Imali smo i taj vid podrške. Imali smo 19 dijaloških platformi sa preko 1000 učesnika, tako da su to neki rezultati što se tiče samih brojki, a mnoge od ovih preporuka koje su nastale na dijaloškim događajima koje sam pomenula su uvrštene u različite strategije, akcijne planove naših država. Tako recimo u Crnoj Gori mnoge preporuke su uvrštene u strategiju rodne ravnopravnosti, nacrt strategije rodne ravnopravnosti, nacrt strategije o ženskom preduzetništvu, zatim strategije za razvoj javne uprave, tako da smo zaista postigli mnogo u partnerstvu sa institucijama koje su bili partneri na ovom programu. Dobro, Tereza, da čujemo i vas, dio kojeg ste projekta bili, kako je sve to izgledalo, kakve su vaše iskustva, šta ste naučili? Pa kao što je kazala Jelena, sve to bilo sastavljeno od različitih aktivnosti, različitih dijaloških platformi, što je negdje pružilo svim učesnicama i učesnicima kao i meni mogućnost da zapravo o samoj društvenoj koheziji, zastupanju i svim ostalim segmentima koji su negdje nezaobilazni kada govorimo o društvenoj koheziji, negdje saznamo više sa različitih aspekata. Ja sam bila učesnica više dijaloških, odnosno dijaloga za budućnost sa različitim temama, također obuke za žene u okviru, odnosno u oblasti društvene kohezije i zastupanja. Također tu su bili različiti, kažem, događaji pa sve do završne regionalne konferencije gdje su svi ovi negdje zaključci kolega i iz zemalja u regionu, a i nas došli na vidjelo. Odnosno predstavljeni su, nadam se, Jelo, onako kako smo svi negdje očekivali. I šta su bile neke ključne lekcije za vas? Nešto je možda ostavilo najveći utisak i značaj? Pa moram vam reći da ste mi postavili teško pitanje, jer bi u ovom momentu bilo vrlo negdje nezahvalno da odaberem samo jednu stvar koju smo možda svi ponijeli sa ovih aktivnosti. Ali možda negdje najznačajnije je razgovor o samoj koheziji i negdje upućivanje na važnost društvene kohezije, saradnje i zapravo shvatanja da smo svi mi, koliko god sebe percipirali kao ili jedinkama ili kao ličnostima koje možda nemaju samostalno mnogo toga da ponude, zapravo jako, jako važni. I da je zapravo snaga u svima nama, a onda kada negdje osvijestimo koliko zapravo mi možemo i vidimo ko su nam sve partneri u društvu na koje možemo da se oslonimo, tu onda počinje i negdje i napredak i borba za promjenama u samom društvu. Evo, slušamo cijeli razgovor o koheziji. Koje su tu ključne preporuke? Tereza je već dijelom pomenula. Ona je vrlo bitna. Dijalog,
kao jedino što nam je negdje svjetla tačka u ovoj zajedničkoj budućnosti, jer sami ne možemo. Tako je. Pa eto, nekako možda da krenemo od sadašnjosti i da shvatimo da u sadašnjosti moramo započeti dijalog. Dijalog o nekim zajedničkim vrijednostima gdje vidimo sebe kao pojedinci i pojedinke, kao što kaže Tereza, ali kao i društvo, da vidimo koje su nam to zajedničke vrijednosti, koja nam je vizija budućnosti. Svi naši učesnici aktivnosti su vrlo dobro i pozitivno, da kažem, definisali te vrijednosti i viziju i prepoznali da je vrlo važno da nekako se usaglasimo šta je to što nas povezuje, šta je to što želimo, šta je to naše opšte dobro, a onda da svi zajedno iz svojih uloga doprinosimo tom opštem dobru. Evo i, na primjer, pandemija je pokazala koliko je važna društvena kohezija. Jedan od ishoda, da kažem, društvene kohezije, kada ona postoji, jeste otpornost na neke spoljne rizike. Recimo, u toku pandemije vrlo je bilo važno da vjerujemo jedni drugima i da poštujemo jedni drugi u smislu da štitimo sebe od drugih i druge od sebe. Bilo je vrlo važno da budemo solidarni, to je prosto bio osnovni princip borbe protiv pandemije. Bilo je vrlo važno da vjerujemo institucijama, to jest mjerama, i da poštujemo mjere i društvena pravila. Znači, to su recimo sve osnovni postulati ili osnovne neke vrijednosti i dimenzije društvene kohezije. Tako da, eto, i na tom primjeru se vidi koliko je važno da smo nekako zajednički na nekom zajedničkom cilju da radimo za opšte dobro koje će nam dugoročno donijeti jedan održivi razvoj društva i dugoročni mir, što je negdje također važno. Već sam pomenula, svako ima svoju ulogu, i mladi, i društvo kao cijelina, i mediji, i nastavnici, i roditelji, i institucije naravno, i organizacije civilnog društva, tako da eto, kroz projekat je sve to prepoznato. Mi smo dosta radili kroz sami projekat na implementaciji svih tih preporuka, ali je jako važno da mi ćemo sigurno nastaviti da se bavimo društvenom kohezijom ako je ovaj projekat završen. I kooperacijom. Tako je. I ono što je zaista neka poruka jeste da svi budemo uključeni u dijalog i da vidimo šta je to, šta želimo i kako to da ostvarimo i kako si da doprinesemo zajedničkim ciljevima koje sigurno imamo. Dobro, ovo su teme koje iziskuju možda i sate razgovora i opet bi falilo vremena. Nažalost, mi ga više nemamo, nadam se da smo ovih 10-12 minuta prenijeli glavnu poruku. To je kooperacija, kohezija i da zaista koliko god smo različiti, zapravo smo dosta slični. Hvala vam puno. Pratit ćemo sve ono što radite i tekako je bitno za neka